As long as the application in the prescribed manner and form is before the CEO, he should register the political party. Inkantolo yetelkhetfo isichithile isicelo se-ANC sekuthi inhlangano ye-MK ingabhaliswa njengenhlangano yepolitiki. Silethe memorandum la epolice station ukuthi ake balwe nezidakamizwa njengamapholisa. I-ANC Youth League embombela impumalanga ishucela emahhovisini amaphoyisa esifundza ifuna kucedwe nya ngebugebengu lebenteka kulela dolobha. Playing the host nation, we know they come off a very bad AFCON. Kupna kupla sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati esitetfula bukhoma like SABC. Khumbula ke mbukeli kwisileti indzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Iqembu lelisha Umkhonto Wesizwe litawuba ngilelinye lemacembu latawuvela emaphepheni ekuvota kulolu khetfo lolutako lwavelonke. Lokhu kulandzela ukuthi i-ANC yehluleke ukuthi kuchithwe isinqumo se-IEC sangenyanga yeNyoni ngeminyaka lofile sekubhalisa leli cembu njengelicembu lelisha letepolitiki. Inkantolo yetelkhetfo isichithile isicelo se-ANC ngesikhathi ikhipha isinqumo lamuhle Jozi. Kanti-ke inkantolo itfole ukuthi kude lokuphambene nemithetho ekubhaliseni kwelicembu lemkhonto wesizwe. Inkantolo yetelkhetfo ichithile ukuthi i-ANC ithi kubhalisa kabusha kwelicembu le-MK bekungekho emthethweni. Contrary to the ANC's submissions, the absence of a reference to Section 15.1 to, quote, supplementing, end quote, of the application does not detract from the fact that on a plain reading of the provision, the words, the grammar, and the syntax of the section lend itself to an interpretation that as long as the application in the prescribed manner and form is before the CEO, he should register the political party. Lenkantolo iphindze yatfola nekutsi lisekela lesikhulu lesetulu selikhetfo besingakavimbeleki kutsi sibhalise licembu letepolitiki emva kutsi i-ANC yehluleke kuvakalisa kungenetisekwayo ngesikhatsi lesifanele. 14 days had passed since the corrected Section 15.4a notice was published on 30 June 2023, and the ANC had not registered an objection. Therefore, the DCEO was not prohibited from registering MK in terms of Section 61. Moreover, the Electoral Commission has demonstrated that there were other political parties which also supplemented their applications after initial rejections, whereafter their applications for registrations were approved. Licembu lisitelo loludzaba letemtsetfo lidzinga kufakelwa emehlo ngekushesha njengoba litawuba nemtselela lolukhetfo levelonke lolunyaka nelukhetfo lolutako. Lenkantolo yolukhetfo ivete ukuthi i-ANC yehlulekile kuniketa tizatfu tekukhudzula tinyawo ekufakeni kwayo lesicelo. The statutory requirement for urgency in this application ought to have urged it to act with the requisite urgency. It fails to state on what date its offices closed in December 2023. Ironically, it instructed its attorneys in the peak of the December holiday period on 26 December 2023. It fails to explain why it could not do so earlier. Imbi emkhatsini kwe-ANC ne-MK ayipheli ke lana. Njengoba lamacembu kulindzeleke ukuthi abukane ngeticu temehlo enkantolo ephakeme KwaZulu-Natal ngebuniyo bemkhonto wesizwe. Sesekulo kweloludzaba i-ANC ithi sesibonile lesinqumo senkantolo yetelkhetfo lapho sichithwe khona lesicelo sayo sekufuna ukuthi kubhaliswa kwelicembu lemkhonto wesizwe i-MK kuthathwe njengalokungemthetho. Estatementeni lenhlangano lebusako ithi hayi ukuthi ayifuni ukuthi i-MK ibe sephepheni lekuvota, kepha beyifuna kubhaliswa kwayo kuhambisane nemithetho. Lenhlangano ithi ayihambisani nalokusetshenziswa kweluphawu lwemkhonto wesizwe naleli gama. Kanti iphindze yathi umlandvo wemkhonto wesizwe neluphawu lwayo kumagugu e-ANC ngiko bayenkantolo lephakeme yase-Pietermaritzburg bayophikisana nalokusetshenziswa kwaleli gama. Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngekuchithwa kwesicelo se-ANC na uyalandzela.
kusinqumo lesihle kakhulu leso lesendiwe inkantolo ngobe kusho kona ukuthi likhetho litawuhamba kahle kakhulu. Sijabule kahle kakhulu nje ayibikanga nje phela ANC ayenziwa lento eyenzayo ayiwine nje noma ifuna ukwina. Kuyaqoqa ngempela ukuthi bezwakala izigize MK ngoba ANC izamile ngoba vimba enkantolo ekutheleni bangalingenele ukhetho kodwa ke siyabonga ukuthi inkantolo ikwazile ukugcina ukuphuma isinqumo sokuthi iMK ingakwazi ukuqhubeka elingenele ukhetho. iANC iyamoyika umhlekazi uZuma xa izawude imqangise ngegama qha MK ibalekele ezinkundleni iyochitha imali njengemali hayi nexhali nejoji yoyika. Leli qembu bevele ligangavele kwasekuqaleni bese ngekho isidingo sokuthi khangiswane inkantolo nalo ukhetho selusemome engabe babhizi bakhankasa kodwa babhizi bayehlaba enyuka bahambisa elinye iqembu enkantolo. Uzokhumbula ke msakazi namhla kusungulwa ikhophu iANC yagijima yashona enkantolo yafika yahluleka nakulokhu ke bengilindele ukuthi izohluleka njengoba kusungulwa iMK Party isinikeze iMK Party kamandla amakhulu kakhulu iANC ngokuthi isihlulekile enkantolo isizokhankasa ngokukhulu ukuzethemba. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke yetfesi wakuphendulela ngawo. Lutawuhluka ke lukhetho lalomnyaka ngenxa yesibalo lesetulu semacembe epolitiki nebantu labatimele labatawube bagacele tihlalo babalelwe tinkulungwaneni leti15 bantu labakhethiwe lababungene netihlalo letingemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasiphohlongo nesikhombisa letiseparlamente nakudotonke tishamthetho letimfica tetifundza. iGauteng ngiyo lehamba embili ngesibalo lesetulu kanzi lokhu kuvetwe iIEC ngemva kwekushicilela luhlu lwebantu labakhethiwe kutelto luphikiswe nakunesidingo. Umncamla Jucu wekuphikiswa kwaloluhlu kusasa ngensimbi yesihlanu zambama. Umjaho likhetho ndavelonke nasetifundzeni kutawuba ngiloshisayo encelinani lesetulu lemacembe epolitiki nebantu abatimele bafuna ukuthuthela tihlalo. Bathi ngikhona etini namakhulu amathathu namashumi amabili nakuthathu labacokelwe ukuthola ihlalo eParliament yavelonke lekungumbango longenelo amacembe epolitiki ngekuya ngeluhlu lwawo lokusho ukuthi ngekuya ngesilinganiso emacembe langamashumi amabili nakunye lesihlalo sinye. Kusenjalo bathi inkulungwane ezintathu namakhulu asihlanu namashumi lamfica nesithupha abantu abacokelwe ihlalo letigodzi eParliament yavelonke. Umbango letihlalo usemkhathini kumacembe epolitiki nalabo labatimele lokusho ukuthi balishumi nesiphohlongo labo bangasihlalo ngasinye. Ngokuya kwe-IEC isibalo lesetulu sembango wetigodi siseGauteng njengoba angamashumi emacembe epolitiki nabantu ababili abatimele. Kwegcina ke bathi inkulungwane esithupha namakhulu asikhombisa namashumi amane nakuthathu abantu abacokelwe kubanga tihlalo ngamakhulu amane namashumi lasihlanu kutishamthetho tetifundza letimfica. Nakhona iGauteng ihamba embili kuleyo mbango njengoba kunamacembe langamashumi amane nakubili nalababili abatimele. Basikhombisa abantu abatimele labatawungenela umbango wetigodi bese kuthi labasithupha bangenela umbango wetishamthetho tetifundza. Sigodzi nesibalo lesetulu salabo labatimele isigodi selimbopho ngabantu abathathu. Luhla lugcina labantu abatawungenela umbango lekhetho litawushicilelwa ikomishani lekhetho mhla 10 kuMabasa kulomnyaka losetulu. Tinsolo tengohlakalo nekubulalana ngiletinye tetinvo letingoti letingabangela lichekeko ngekhatsi kwenhlangano yemphakatsi waseligwa eStanderton eMpumalanga. Lenhlangano ke ikhiphe iANC kumasipala weligwa ngemva kwelikhetho labohulumende basemakhaya ngeminyaka wa2021. Somlomo waphambilini walomasipala lobukene netinkinga Oliver Phiri uthi balingani bakhe bamfuna phansi ngemva kokuthi athole ingohlakalo lenyendi lendekile leyavunyelwa ngusodolobha Louis Thabethe nemphathi wamasipala Malusi Lamula. Lomunye wabomasipala labathathu lobusa ngekubambisana eMpumalanga ubukene netinkinga tangekhathi. Masipala weligwa wathathwa etandleni te-ANC ngemva kwelukhetho lwabohulumende basemakhaya nga-2021. Inhlangano yemphakathi iligwa Community Forum yatfola emavoti layivumela ukuthi akhethe sodolobha nasomlomo wemkhandlu. Oliver Phiri wakhethwa kusekuba ngusomlomo walomasipala. Sekune kungaboni ngasolinye emkhathini kwemalunga labusa lomasipala njengoba somlomo Phiri uthi usabela impilo yakhe. Uthi sodolobha walomasipala Louis Thabethe ungilomunye webantu labamfungatha kwenalithi. Ngiyasola ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngisuke nganyathela iminwe wrong ingakho sebaphakama ukuthi bangithulise phela ukuze lama allegation azothula bangithulise ngoba ngaza sengikhuluma kakhulu ingakho mhlambe ngisola ukuthi bonke labantu abakule chain yibo lapho.
Lilunga lelikomiti la sodolopha Sipho Majozi uthi chithile tonke letinsolo. I wouldn't stoop that low that I would go to an extent of attacking a person based on disagreements, council disagreements or party disagreements. Phiri uthi kunebantu labamlandzelako nangabe aya ekhaya lakhe uthi lokhu sekwendeke emahlandla lamaningi. Uthi utfole tinsolo ngemva kwekuveta inkohlakalo leyenteka kulomasipala. Ngekusho kwakhe ulivulile licala emaphoyiseni. Inhlangano kusho ukuthi yona bengavumelana ukuthi si entertain lencwadi ngoba kwawona lamakhansela abhalele lencwadi kumanje abhekene ne disciplinary hearing. Phiri sewuqoshiwe ngaphansi kwalenhlangano iLikwa Community Forum. Usola lenhlangano ngekungalandzeli tinhlelo tekumxosha, kepha Majozi uthi Phiri uxoshwe ngekulandzela tinhlelo letisemthethweni. From the party side and from me as the chairperson of the disciplinary committee, I am saying to that the process was fair, it was just, and it was correct. We followed all the due process that led to him being expelled. Sodolopha walomasipala Thabethe uchazele tinsolo njengaletide sisekelo. Umphathi walomasipala Melusi Lamula ukugodlile kuphawula kwakhe kulolu dzaba. Kusenjalo emaphoyisa akuqinisekisile ukuthi licala livuliwe kepha kusede loboshiwe. I-ANC Youth League esifundeni seMpumalanga embombela isole emaphoyisa ngekungentitaba tekulwisana nebugebengu kulela dolobha lizinga lekuhlukunyeta ngekwebulili kushushenjiswa kwetidzakamiva bugebengu kanye nekuthengiswa kwemtimba lenyukile eminyakeni lembala leyingcile emalunga elusha lwe-ANC abambe umshuco ahambisa incwadi dikhali emahhovisi emaphoyisa esifundzeni iMpumalanga akuvakalisa dikhalo tawo. Sitalati Anderson sibona njengetitalati letiyingoti kuleli dolobha imbombela. Lesitalati sesiguquke sigodi setigebengu kushushumbiswa kwetidzakamiva nekutsengiswa kwemtimba nguletinye tintfo letenteka kulendzawo kanti takhamuti titsi atikaphephi. We keep on getting reports each and every day about women being killed, raped, abused in different types of way, and it's not safe. Some of us women handled by police who want to take our cell phones. I-ANC Youth League ikhathatekile ngalesimo saleli dolobha njengoba bayibambe umshuco ifuna ukucedza nyanga kuhlukumeta ngakwebulili bugebengu nekulwisana kushushumbiswa kwetidzakamiva. Le nhlangano yisithe isikhathi leli dolobha libukela letinkinga kanti emaphoyisa kude la kwentako. Silethe memorandum la epolice stage ukuthi ke ake balwe nezidakamizwa njengamapholisa ake bayekele ukusebenzisana nabantu ke ebashushumisa izidakamizwa o abantu ebahambisa izidakamizwa sithi ke thina ke njengabantu sidembelekiwe amaphoyisa. Emalunga e-ANC Youth League ahambise incwadi yetikhali emaphoyiseni afuna ukucedza inyango ekuthengiswa kwetidzakamiva kuthengiswa kwemtimba nalokunye. The memorandum will be taken to management to discuss some issues as we have got the 14 days that are given to us to respond to their complaints. Tibalo tebugebengu letiphumile kukota yesithathu lomnyaka lophelile tikhombe kwenyuka kwelizinga lebugebengu kulesifundza kubulawa kwebantfu kwebuya kwetimoto kuthumba nokudlengulwa ngolobunye bugebengu lobenyukile. Kuletinye ke nasibuye titolo bashayeli bakujabulele kubona emaphoyisa emgwaqo ngemyendi emgwaqweni njengoba bavakashela tindzawo letahlukene lempelasonto yephasika. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati like SABC nawusanza kungena ukhetse kahle hlala nathi. Bashayeli bakujabulele kubona emaphoyisa emgwaqo ngemnyende emgwaqweni njengoba bavakashela tindzawo letahlukene kulempelasonto yephasika. Labanye ke bashayeli bathi bativa baphephile. Sodolopha wetshwane Silas Brink uthi emaphoyisa atawubonakala ngemnyende emgwaqweni kutewusita ehlise tingoti emgwaqweni longithela wayeka iN1 kanye neN4. Kulindeleke ukuthi unyuke umthamo wetimoto ngalwesithathu njengoba abantu batawube bavakashela tindzawo letehlukene kulempelasonto yephasika. Emaphoyisa emgwaqo eTshwane aphume ngemningi kutewuthula lohlelo lolutawuqinisekisa kuphepha kwebashayeli emigwaqweni. Much safer because otherwise the other day we were robbed. So it's much safer if there's more police in the area, you know. I mean, I'm commuting on this road 2-3 times a week, and this is the visibility that I saw now. Emaphoyisa emgwaqo amisa timoto kubuka ukuthi ingabe tikulungele yini kuba semgwaqweni nekuthi bashayela ngendlela lefanele.
Abashayeli bacelwa ukuthi bahloniphe imithetho yemigwaqo baphindze bachilelane nekushayela banathile kufaka ekhathi nekusebenzisa letinye tidzakamiva. In the past, the leading cause of fatal crashes were accident with pedestrians, followed by single vehicles, and then also hit and run. And we all know drunk driving is suspected to be the underlying factor in hit and run, as well as accidents with a single vehicle. Amatasi emaphoyisa emgwaqo kulesikhathi lesiphithitelako lembela sondlo yephasika yatiwa njengaleyo lendlula nemiphefumulo yebantu. Bantu labandlula emhlabeni nyakenye babalelwa ku250. Sodolopha weTshwane unelithemba lekuthi litawehla linani lonyaka. Know that speed reduces your ability to control for mistakes, not just your own mistakes, but the mistakes that other road users make. Sodolopha weTshwane wende libito lwekuthi takhamuti hloniphe imithetho yemigwaqo. Indvunelitiko lemfundo lephakeme njengalwati Blade Nzimande iqinisekisile kuvala kwemakolishi lamane. Lamakolishi afake ekhatsi Damelin City Varsity, Lesham kanye ne-Ikesa City Campus. Lamakolishi kuyasolwa ngekungalandzeli umtsetfo walelitiko. Indvuna yemfundo lephakeme njengalwati Blade Nzimande ikhulumisene nebetindzaba ePitoli namuhla ngeludzaba lokukhishwa kwamakolishi lamane ngaphasi kweluhlu lwemakolishi laniketa temfundo kuleli. Uqinisekise ukuthi lamakolishi akhishwe ngenxa yekungalandzeli imitsetfo lefaka ekhatsi kuhluleka kuhambisa titatimende tetimali teminyaka kungenti kahle eluhlelweni lekufundza kanye netinsolo tenkohlakalo. Kutsikamete tijudeni letingetulu kwa 13,000 nemacampus lalishumi. The four educational institutions were required to lodge an appeal with the minister on or before the 26th of September last year, 2023. They then requested an extension to 28 February 2024 and are now seeking a further extension. So they think that I must be amongst the kindest of ministers to just granting extension after extension when they know that they are supposed to comply. Tijudeni letitsikametekile titawutfola lusito. Etimakethe tetimali irandi lehlile nacasaniswa letimali takulamanye mave. Kanziki temdlalo Captain welicembu lesive Bafana Ronwen Williams uthi bafuna ukukhombisa lamuhle ebusuku nabatfolana nelive leAlgeria kuthi ku-Africa Cup of Nations abakapheleli endzaweni yesithathu ngenhlanhla. iBafana itawe ilwela kuphumelela lo mdlalo njengoba yagcina kwehlula lelive nga-1996. Lamacembu atawutfolana etulu lamuhla kumdlalo webungane enkundleni iNelson Mandela kule-Algeria. Sesiphoseke tinzame imbombela sive ukuthi Sipho Motha usiphathele tiphi letiphume embiteni kulugwalagwala FM. Motha tithinta lamuhla. Angibonge Dora ishonile mbukeli ekhasi kwetindzaba umbukeli angahlinzela namhla ehlelweni luphiko lwensha lwenhlangano yakhongolose nobe ANC Youth League embombela kulesifundza seMpumalanga imasheleke emahhovisini emaphoyisa bikhala ke ngebugebengu lobendeka kuleli dolobha lembombela kanti ke kunetinsolo tengohlakalo netekufuna kubulalana kwemalunga ke alenhlangano lephethe lomasipala welikwa eSandton kulesifundza seMpumalanga. Mbukeli uLeti naletinye longahlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM namhlanje sambama. Angibonge kakhulu Dora. Asibonge Motha tingawo ke talamuhla asihlangane futhi ngalesine endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako tikhona ke tesindebele kusasa kanzemva kwetolo sikhona simo selitulu nanobandile.
Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulo babukela emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona amathuba amahle emvula cishe even lonke la ngagcina cala khona ku30% agcina safike khona ku60% last swini kanti sabukela emakhaya nasibukela ngeni lakusasa sasolobele selenjawo lawo mathuba emvula imvula kanti ke la eligwini abona ngasikala sikagcine khona lapha ku80% babukela emakhaya tingunguti yacanca lona le video ofika khona enhla kanti ke sixwayiso sibuya khona South African Weather Service shothi liyathuma kakhulu la isifundze sefle sikhulu tonke kwehla endathi la iningizimu yelive kanti ke lesinye sibuya khona South African Weather Service kusho ukuthi kena kunemvula lematima lobonakala la eMpumalanga Kapa ikakhulu nalapha eKZN letinye tindzawo sibona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku14 nyukela khona ku25 Fredenburg ngihlethi khona ku26 kanti iPitoli hlethi lapha ku27 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musini hlethi khona lapha ku30 Polokwane ngicela hlethi ku27 Mokopane ngicela ku16 uhlethi lapha ku29 Bela hlethi khona ku29 Silendani lapha eMpumalanga eSikukuza hlethi khona ku30 Middleburg hlethi khona ku25 Emalahleni hlethi ku25 nakhona second icala ku13 ihlethi khona lapha ku38 lapha enzaweni lapha eKZN eLundi hlethi khona ku28 Vryheid hlethi ku26 and Lady Smith ihlethi lapha ku28 eThekwini hlethi khona ku26 Silendani lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku25 enquba liqala ku17 nyulo ku24 kanti ke lapha kwaNontsholi hlethi khona lapha ku22 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni yalapha eCape Town icala khona ku17 lihlethi khona lapha ku22 buya ngase ngilokwele ngiphathela ngabuya lokhu hlethi lanzelako nisale nikahle